Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kakasi Students Union Thangraiñ Unit haringkat kadorbar shnong haka pratarik yayong kilalet banyakendu ya ka Additional Deputy Commissioner ka West Center Hills ban pan Jingshai haka bedai ba ka Jing Ïohpdiang jong kinong shnong na Khaw Rashon uba Sniew. Haka ni ka Jingkendu nakaliang ka Additional Deputy Commissioner ka Lakular ban Shimkya Halor ka ni ka Phang bat nakaliang ka Sengru ka Ladawa badi ban ai bujili da uwe pat Khaw haka jaka jong uni Khaw uba Sniew. Kata da ka ba ai poru shitayo ban ai ka Jing pensyai Halor ka ni ka Jing Ïohpdiang ya ubakum uni ujat Khaw uba Sniew tasam. Kaseng ha ukerwo lingba ulam daki merchang Publicity Secretary kalau ongru bahagani ka Jing let ya kendu kaseng kala penpau ka Jing bitar ya ka Jing Pakwan mi jong ka Inspector of Supply bane kendu ya kinong yalam shnong hendrai hak ba kam shimladan satya hapo office dari kam jongka. Tidak ada jenis kausi, sebab pula nama boleh Yau Khaw Rashon berpajak isu malah benain yang mentang Yau Khaw ba udah Khaw tempat diberi Hendrai Khaw bang Yau lagi kumba afnya nak tak tahu nilai kesang itu far yang beri pet yang Yau Khaw kamtam ya is supplier inspector jangka West Center District sama macam dia ya kena kam kam nak utak jimbam jingdi jongi genong gendong sekarang rupiah ni siap pamnut malah jong kesang supplier ila pa ni minta resmi office jong ni banyak kenduk hang jingdi bak ni tahu tang ba indon kau will come I message supplier siapa makin ni ko bikna they are not kidding mitre dem tak ilaya jong snow ka tahu mitre dem tak ko ba ka dem tak snow ka tahu ki ba de kim snap Ilawan sedang hadap mana office dari kundom. Nang tahu ngim se, mana kendu, mana asal DC ilawan ini, angin secipnya, nam tahu Khaw jongpi, angin saya kubar pi, apa dia, tang ni, boleh sebut.